Ya mamolo chunga ni bikimni kedeni tokani ni sema tulchunga mai nambongi ndai na selika kambre gor BT FM mamolo tulchunga ni bikimni na sema to mengor mebono tani bikimni na ndambe to gor vale na bunikena wasi chuna baga kabi sutu be men daga ka nambongi ni ko mamolo rara machunga ni bikenda don magital tumo nanda ya wani sarapa manda ke Vodafone Play en kabi binaka ni kuwa mamolo chani gor be Lawrence Dauna ndumolo binaka se rai raturang mbula binaka tau bakir bi emori besi kalau mbula binaka se na VTFM Saravamanda, maina moniti kina vakrombuka, maina walu nakaloko ena vimbongi. Ekauti ane vikemni ya Vodafone, catch the Vodafone vibe. Yang kore VTFM 92.2 FM kami danga ikachi bekenda na wasi talanga ningo na ndon magatuga ngo na buni ya mbongi ke iko. Ya programu enda mai ya ndon magatuga na buni kera ngauna ni ochina walu na 5 minute de bekabi ndon magatungo na buni nanda programu ni Saravamanda ke Vodafone Play. Oba mbola changa de bekemni na siama talanga mengori en ya kabi binaka ni kuwa na Facebook page ni VTFM na buni live mbulo chunga ini ngori bekim ni kede na siama toka maikina ngori Lawrence Dauna mbulo binaka bakina bi serai raturanga mbulo binaka tau senga ngula bikina yemori avesi kalo mbulo binaka seini ndau mbulo binaka liti na rambe mbulo binaka bakina bi lai rambuli mbulo binaka siama sartu mai na solo mai mbua senga ngula bikina ngori bi mereani mbelena mbulo binaka mai tutu mai tabioni mana sa ndimbedi ndombolo binaka matangali en kabina ni ko my Christchurch ndo buno mdosia mandal tonga mengori bon ni binaka tuyeni wakina be Knox langi tukana mbolo bina mai lomolomo nandolo namo mo chobedi dola bina sa bina bole bina sia muchumbe mai Hastings Hawke's Bay mai New Zealand en mbongi ni kuwa basiti mbuto ni takali suka na isoro mbolo bina tau bina bole bina sia mandal tonga mai na wasini ngona binaka ngo na buku ni teki nga mai nangonongo kata-kata sartunga na vital no memboleta na sota ni Vodafone Dins vai 32 mena vai 30 na moni madhango pambulu da tsarengor bi del sa isake bule binaka sema sartunga mai rotoru manisulandi wakina ngori vei lela lala na barra binum do sema taltonga mai ngori matangali megere menikir bi serra oli k na en ACS compound mai sawani en kabi bina niko ana saini na ibo karoko ndumbole binaka mengene meni bertu ndala chiko na vale ni ngone ngandi en suka mai na sau mai ra lai si ana tiko isu bombole binaka tau bina vale vitamai junior talanga bole binaka se mena ni mengali kina i nambuka luka meni tasiri no munibu vale lindia la sindamur to ngone ngoi no Sydney sopi mofua hingano bole binaka Knox langi tukana bole binaka meni bertu natambua la toka vei Belmont ke Seru bunataka bole binaka meni kina ngone buliniar ke sanda 18
rake matiko nga mai BCC mai bunda na buku ni sota ni Deans na ngono ga Vodafone Deans wakina na Whitbix Ralube semi final na muni madango kata sartunga na kena vital nongo na be ko riwuri wakina be ritala na bulioti na non rasati bu mer sati utambile ni mer toko non rekor ni buli be kemoni na turanga na marama oni na sengani ronitiko na buku ni kota final na ba zeritiko na muni madango enduanga na option nga roni warta ka weekend na bongin dindai wea mo download taka na mo Vodafone Play wa mimbi ya nangito may lo taka na Vodafone Play nga or to na tambaka live sartunga ni nangito ngori may na matakalelay may nawalu may adabo saray ni nakabi ni oti na va na kota final na ba zeritiko na Singapore ruai man na Churchill Park may lo taka na taka talanga kina ndi la ko ni nangaisara watal tonga ni na buguni ang gito na ba zeritiko kina na toka talai batin rara na buguni ken na topule me mbulungo telai ni bikemni ni tukutuku ni gito ya na tukutuku sa na takitaki nga may na kabini ko na muni silga kabore ngora BTFM o ya ni senga tsukuni somi na Vodafone Play na buguni non rato na live taka tsukin ngito na Singapore isarango na kanga madaka ya download taka na app ngori on na redo tsunga ni sa Singapore nga matakalelai do daka songo tambe ko nguni ngona tsiko si binga na buno no toka kina na matiko na Vodafone Play na live taka ni biko nangito oronyo zimbi taka talutaki na namukorni buli na buna zabanga o tukine yani takitaki na kabina niko mai wana nanda program go na saraba manda ke Vodafone Play bobina kira bale Vodafone Play na buna na beto ko ni chiko weekenda na kabibina ka nikuwa na VTFM sarava manda mai na moniti kina vakrombuka mai na walu nakaloko na vimbongi ekoti ya vikemu niyo Vodafone catch the Vodafone vibe. Yo ni sana ni misal tsukani na sere na mbongi binani kuwa na itokani ni siya mataltonga mingore na Facebook live na kabinani kuwa ni takini ni marta kisinon dabi itokani mamula tsukani ngori ave yo vambamba wanu ni nato na timi ni KBS maitabiti ko na Singapore wai nunia rere avang imbula mbula binaka mai tailebu wakini binok salangi tukana mbula binaka menene kini natambua lautoka Belmont ki Seru supi mbula binaka wakini be kavekini vasi koro na liba bole binaka Bemana District School Compound na liba family ni mikabdol tangani merani tuibanga ndo bole binaka dola bina matagali migena ni mangani kina bikem doni andra mungito amengori mana Thames Hospital mai na bi bola Manisilandi oni simo Rex bole binaka borenge me nduga ibotenga na sere keto sumia kona tsangori menaonda mumelambasa wo isele o alesi o netani ke isimelia bina bale bina sema tsumai inoke rokobiti ndumule bina katau mugene mngani kina na geng ni elia rto obatay mtsangani ngori tunga na kena ndaw ni beto ko ni maimbeato ben o ke sevonea ndo sia matal tsunga mai na kabini ko tamai rosi ndumule bina me wela no sorry o jo mbuli bagarua na sertara bagar mege no mngani kina tsone tani o mana ke timaleti mbose Lawrence Dauna bole bina mege na mengani kina be irna andra bongi ngori J Bros nambua ke walile we mano Steven mege na mengani kina ngori be ron temo lei se ke mano mai Ashburton mai Nislandi merani belena bina mengani we baka me na mosi Israeli les mai Amerika bole bina mege na mengani kina matangune ngona ke ko veitoka metisela yambaki isalia na yaunga wai bule bina mai na turanga mai na yau na kabi bina kanikuai selina marama mai watu wiri ndu bule bina ka na ni mangani kido rato mai bunimbitu ve tsoseva ranamu watake ratu apenisa watake mbulo ke selina wame mata na buktu bule bina ka ubi na bole bina sema tal tsinga mai na mbongi nikua tukana ngonga isa mbula poni ni bira tungani na ngarabita bina mbongi ndai bo mibinga na iso mua ngene ni mga na sira baro teki tungo resa misoni en seba kan raw tumbula binaka potenga kina timi rara black sami boni chese momo tia tai lipo jos waile tia chiu kevi kana sira na mboro tukula kunilaga tsone petro mbula binaka isimeli muoro mbula binaka tau isabina bole bina sema tsiko mai den Junior bundi buaka mbula binaka seru andrania tu mbula binaka tabale na bole bina sema tsumai sema tok ngai ngo matabura lebu
na bukai langi mai ngau isa kaci bina pale bina siya mucukumai wani bina taltungai ni anambongi bina kanikua Pambuli tatano ko bila bini ang gila may CWM na kabina ni kuwa na ni mga wani o tabata kay Rusila e buna tabi ni langi itu ibia ni bule binaka binaba lebu seri ana bule binaka kay na ni mga iliki ng gori pero to may ni masi bunga leite lebu sa ni ngula tabi kina bekam tani ang rabong itingang gor may New South Wales as senada kurikamba namburei tau bule binaka lensi uwani bule binaka magina ni mga iliki ng gori bay achuape koroi bulabo Elizabeth Morris Dunguza mbole binaka Terry Cecilia mbole binaka magena ni mangani kina ngori be namuni mbumbu o Valeria ke etai le meki mai matei suba manitasiri aserna da kurikamba nambure itau my name is Jack hey mbania ratu mai tabuki mbole binaka mai wai nuyo mata tinai Bulou ratu abukama ke tinai tai tina warai yang una da bita mai Grace ke tinai Grace ke baby Grace yang bugini kuai Nancy Matawangas mbule binaka tau mbule binaka wasa ratu lebu zola bina na ina ni kida beroto na boys chiku nambure Fulton ke ira na squad nrua mai natandola musundo buchiko litia to kalau mbule bina migina ni kida biana seni na urau masi tikungo ena low vi samai Joshua mulo ke resi mbule binaka onisi mo Rex mbule binaka megena ni minga ombaka mai na ikawanga chito lutu mbule binaka du medhangi ni minga ni orto na nguniti chungo sesenieli tumeli ke pranil rewenga ngokai Rosana mbule binaka megena ni minga ni kina anda 19 ni Telebu North ka wareni nguna davi o Tuliasa ena anda 18 ni QS mbule binaka John Kumar mai mbarara beli mai singa toka na wale bana siya muchumai lalanda buya meleki mbule binaka mai nukulo mai mba Benji Masara mbule binaka mene kira nguni angona tango rele Libya Island o Chope Netani Bucho wakina mu John Kumar na wale bana siya mutal mai mbarara beli mai singa toka lala na barabi wani binaka na anda 14 ni tim ni kibiesa na gitu na bo Roy Bosibi be number Russell Bukatolo e pelikalu tulele to sate kimbule binatau sketch rock mbule binaka megena ni mengani kida be mbuwati tinai sake Peter ngonga endokana isuba Peter Horace Jr kia ora isa tau na bale bana sia mata tsinga mai ndotonga na mbilo ngoka isa sia motsinga yani ve tamani ena abatu veli rarotonga ena ya tukukai uleviti Rosemary mbule binaka mai Griffith min New South Wales meme tamani mbole binaka menge none mital tungai ni kinangori be kemronga ni betinani maika ke nonna meme etambia mai lamba sai Apolonia mere mbole binaka menene mani kina be kemdona betamani bombimbi be ratuna lebe muni o Lucy Pet Keilani gonga endroni bi rekireki mai rai bina bale bumata lalanda buye abmelek mbole binaka mai nukulo mai mba Samisoni and Sebakan round mbole binaka Minani mengani kiri tim ni Neita Siri secondary school under 19 kini tim itelanga ni leo ni Neita Siri wabimbi itelanga na tim leo ni Neita Siri kira ngana Siri ni Neita Siri kuni lenga labeni yang gila bule binaka mengai abote itelanga vi Eleanor Tambua mkoi wabimbi ngabi kimni isale labenia wanu ni binatal tungai ni nambungi binani kuwa Wambula taltunga ningo ribe sera na wanga binapale buna siya muchumi mainda wili housing lotun din na text bule binaka matatimi nga ni Costa 2PH au kerato la serta magena ni mga nikina sukambongi may nikwa o Mike Vili den Nusi ndabui chone ruarua semichi aisia aboteke kafua ngonga may Queensland Emerald enambongi din dai Onisimo Rex Magena ni mga likin na tim ni seninda kuwa may naikawanga. Sheriana mbule binaka magena ni mga likin orto na Marines may Shangri-La Fijian Resort wamimbi nga pinonoti lulu wa Paul Rogers. Binabale Sherry
Ratu Iosefo, la from la Kemba lau, et Ratu Finau Secondary School, ayawa. Lai rambuli, mbuli binaka mgeni meniki na ortona boys, orto nguni angona tikungo ina solo maimbua, mbula tatoka ni bisa mela mata nambamba, mbula bina malo mbula, mai Butia District School. Lai kore wada mbula binaka, koreanga mekira patai, lai kei kulinia siseru, West Road Nandi. Na mbongi binani kwa. Eba ni binati ni weekenda, dhaba talitonga kia nonde ya wani Saravamanda, kei Vodafone play na mbongi ni kwa. Mak sanga yadho mengo puasa, wate kei seru umoli. Urala mote ni weke mondou, ya li tatonga kia rokiu, badi binabono asam badi dhimbi ni tuki na mbongi ni kwa. Urala mote ni Benji Masara, na weke mdo na mbongi ni ndai. Ya sarmai dhaba toki nonde ya uongo ni program go, Simbera ya Israeli lesu mo Amerika mbole bina migina ni mga nikina o badi boya ko cherma ya be itoka ina hotela nga na wowo e selia na yaulau marika mbia ukula mbole bina pate chon ser tara bagor be kemro be tamani mak ke Leslie koribia seba na ya tabuto so sengo na nandongo ya sana mazwata se miti mai rewa tau kei biliame ve sebanaya mai ra ke tosia pa mai telebu. Tulele tusateki mode o hiawe. Neikini mita mbole binaka mai Woody Road mai nausuri. Yes, ramai dapat tertoke nanda program go ni Saravamanda kei Vodafone Play. Dan ke beta mantali chukai ni kabi ni